umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni tuzomuhemba uwo uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko tuca turaba ko ari vyo none ko tugira nkete tukaraba ko ari vyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora ba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuye turereke turabe ko ari gisubiye. Muraho neza bakunzi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure ya Kure Info. Turi ku itariki ya 28 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2026. Mbahaye ikaze muri aya makuru yacu. Mu gutangira aya makuru yacu ni mu nyemerere nsuhuze abanywanyi bacu bari mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bya Mwaro, abari muri Makamba, abari muri Cankuzo, abari mu Rumonge, abari mu Cibitoke ndetse n'abari muri Bubanza. Mwese ndabasuhuje kandi mbahaye kaze muri aya makuru. Ntabwo nakwibagirwa abanywanyi bacu bakomeye cyane bari Gitega, abari mu Kirundo ndetse n'abari mu bindi bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Mbahaye kaze muri aya makuru yacu. Abanywanyi bacu bari mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda namwe mbahaye kaze muri aya makuru. Abari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo namwe mbahaye ikaze muri aya makuru yacu. Tudatinze rero muri aya makuru yacu ndababwira yuko ibisaka by'imbwa vyasambutse mu gihugu cy'u Burundi byahiye rwose. Uyu nguyu mugiye kumva ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimwiyumvire ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Ku umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni tuzomuhemba uwo uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko tuca turaba ko ari vyo none ko tugira nkete tukaraba ko ari vyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora ba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuye turereke turabe ko ari gisubiye. Nk'ubu ndababwira imbonera kure mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana kandi ndazi ko bikunda. Kuva uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana novuga imbonera kure muhana konsigne ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera. Imbonera kure rero muvyumve aha mwebwe ivyo mubona byose ni ubu muri initiation bateme ico bura cyose ni bateme ubu rero ni mwige guhangana na bateme uvuga uti ico ni giki. Nk'ubu ndababwira imbonera kure mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana. Nk'uko mumaze kumwiyumvira rero Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yavuye mu gacerere maze atangaza amagambo akomeye cyane. Nyuma yaho inyubako zikomeye cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi zari zimaze iminsi zitikizwa n'inkongi z'umuriro, Perezida Ndayishimiye yakoranije inama nkuru y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'imbonera kure ndetse n'abandi bategetsi bakomeye, Perezida Ndayishimiye yatangaje ko Burundi bwiteguye gutanga imiliyoni 500 ku muntu wese uzagaragaza abaturiye amasoko ndetse n'inyubako zikomeye cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Isoko ryo mu Kinama ryarahiye, inyubako zikomeye zirimo Galeri Ndayizamba zarahiye ndetse na Galeri Le Parisien. Ibingibi rero byabaye mu ndwi imwe gusa.
ubutegetsi bw'u Burundi ntabwo buratangaza amatohoza bwakoze, ndetse nta n'umuntu n'umwe wari wagaragazwa ko yinyegeje inyuma y'ibi bikorwa byo guturira amasoko ndetse no guturira inyubako zikomeye cyane z'ubucuruzi mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega bo bavuga yuko ubutegetsi bwananiwe, ndetse bakavuga yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bikomeye. Ku munsi w'ejo rero mu mujinya mwinshi cyane ndetse n'amajambo y'akajombabugabo, Perezida Ndayishimiye yasabye imbonerakure kuryamira amajanja, ndetse asaba imbonerakure yuko zacungera umutekano w'amasoko n'ayandi mazu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yatangaje umugambi ukomeye cyane ndetse n'ibihembo bikomeye ku muntu wese uzatanga amakuru cyangwa se akerekana abantu baturiye inyubako n'amasoko i Bujumbura. Imiliyoni 500 z'amarundi ni amahera menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse benshi babifashe nk'aho Perezida Ndayishimiye yaba ariko aratwenza abenegihugu. Ariko ibingibi bihishe umugambi ukomeye cyane. Mu makuru twamaze kuronka nuko kuva mu gacerere kwa Ndayishimiye bihatse umugambi ukomeye cyane cyane mu kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibingibi rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu, impamvu Ndayishimiye yatangaje ziriya miliyoni ndetse n'ikigiye gukurikiraho nyuma y'aya magambo ya Perezida Neva. Amasoko yacu muri CNDD FDD amaze iminsi atubwira ko ibintu bikomeye cyane muri uyu mugambwe. Hari ukutumvikana gukomeye cyane muri uyu mugambwe bifatiye ku matora azaba mu mwaka w'2027. Ibihangange byo muri CNDD FDD cyane cyane abagumyabanga bayobokaga cyane Petero Nkurunziza ntabwo bashyigikiye Evariste Ndayishimiye. Abangaba barongowe n'umugumyabanga akomeye cyane, Secrétaire General wa CNDD FDD ariwe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru kandi akavuga yuko hari n'abandi ba generali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi badakozwa rwose ibyo kuba Generali Ndayishimiye yakongera kurongora igihugu cy'u Burundi. Mu magambo yiwe ku munsi w'ejo mwaramwumvise neza, Perezida Ndayishimiye yavuze ko abanzi b'u Burundi bashaka gusabota ibikorwa by'amatora nabo ngo baba binyegeje inyuma y'ibikorwa byo guturira amasoko ndetse n'inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi ntabwo Ndayishimiye yabitangaje ku bw'impanuka, ahubwo yari yabikarikiye neza, birimo imibare myinshi. Ibingibi arashaka kubikoresha yerekana ko ibi bikorwa byo guturira amasoko ndetse no guturira inyubako zikomeye z'ubucuruzi birimo gukorwa n'abanzi b'igihugu, bishoboka ko bari imbere mu gihugu cy'u Burundi, bishoboka ko bari muri CNDD FDD, ndetse binashoboka ko baba bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, hakavugwa nka FNL, za Red Tabara ndetse na ya mihari yigeze kwidoga yitwa FRB Abarundi, ndetse n'iyindi myinshi ivuga ko irwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Gusa igikomeye twamaze kumenya nuko uyu mugambi wo guturira amasoko ari umugambi urimo gukorwa na CNDD FDD. Hari amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu nzego za renseignement mu gihugu cy'u Burundi yemeza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bamuyoboka, havugwa Ildefonse Habarurema, uyu nguyu ni generali, hakavugwa kandi na Generali Prime Niyongabo, nawe kuri iyi nshuro ari ku ruhande rwa Ndayishimiye, ngo nibo barimo gutegura ibikorwa byo guturira amasoko ndetse n'inyubako zikomeye
cyane cyane hagaturirwa inyubako bivugwa yuko ngo ari iz'abatutsi ndetse n'abandi bantu batayoboka cyane CNDD FDD. Amakuru twamenye rero yemeza ko ibi byose Ndayishimiye arimo kubikora agamije kwereka abenegihugu b'u Burundi ko ibintu byakomeye, agamije kubereka ko abanzi b'u Burundi batifuriza neza igihugu cy'u Burundi, barimo kwangiza itunga ry'igihugu, agamije kwerekana ko abanzi b'u Burundi badashaka ko amatora aba. Iki kintu yakigarutseho nyuma y'amagambo akomeye cyane yatangajwe na Perezida Ndayishimiye ku munsi w'ejo. Hari amakuru akomeye cyane twamaze kuronka. Ibi bikorwa byo guturira amasoko ndetse n'inyubako zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ni ibikorwa birimo gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD hagamijwe guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kubangamira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amasoko yacu muri service de renseignement mu gihugu cy'u Burundi yose aremeza aya makuru. Hari ivyabona bigaragaza ko abatavuga rumwe na CNDD FDD bari mu gihugu cy'u Burundi bagiye guhigwa bukware. Hari kandi n'abadashyigikiye kandidature ya Perezida Ndayishimiye bari indani mu mugambwe wa CNDD FDD. Amakuru avuga yuko bamwe mu bakomiseri bakomeye ba CNDD FDD cyane cyane abayobokaga Petero Nkurunziza bagerageje kwitambika manda ya kabiri ya General Neva. Abangaba rero ngo bashobora kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. General Neva ibikorwa byo guturira amasoko ndetse n'inyubako z'ubucuruzi irya nino mu gihugu cy'u Burundi agiye kubikoresha nk'iturufu yo gucakira ndetse no guta mu mvuto abantu bose bashobora kubangamira ubutegetsi bwiwe. Ku munsi w'ejo mwaramwiyumviye General Ndayishimiye avuga yuko umuntu wese uzafatwa akaregwa kiriya cyaha cyo gutwika amasoko n'izindi nyubako azafatwa nk'umuterabwoba, azaba ari teroriste. Yavuze ko igihano cy'umuterabwoba kizwi. Ntabwo yeruye ngo akivuge, ariko igihano yashakaga kuvuga ni urupfu. Umuterabwoba aho ari hose ku isi igihano cyiwe ni urupfu. General Neva yeruye ko bariya bantu bazicwa ku mugaragaro, ndetse yasabye imbonerakure guhaguruka bagahiga bukware abantu bose boba baragize uruhara mu bikorwa byo gutwika amasoko n'izindi nyubako zikomeye z'ubucuruzi mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero bivuze iki? Bivuze ko Ndayishimiye yatanguje umugambi wo guhiga bukware abantu bazaregwa ibyaha by'iterabwoba bagafungwa burundu, izo ni impuhwe yaba bagiriye cyangwa se bakicwa. Amakuru dufite nuko Agathon Rwasa ari mu mazi abira. Amasoko yacu muri service de renseignement aravuga yuko Agathon Rwasa agiye kugerekwaho ibyaha bikomeye cyane byo kugambanira igihugu cy'u Burundi, gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho ndetse no kugaba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi. Iki cyaha cyo kugaba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi ni icyaha gikomeye cyane mu mategeko ahana y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ni n'icyaha gikomeye muri za leta zose hirya no hino ku isi. Icyaha cy'ibikorwa by'iterabwoba ni icyaha gikomeye. Amakuru rero aravuga ko Perezida Ndayishimiye nyuma yo kubigenzura neza akabona ko Agathon Rwasa ashobora kuzamubangamira mu migambi yiwe iri imbere, cyane cyane mu matora y'umukuru w'igihugu, yahisemo gukoresha inzego za renseignement, inzego z'ubutasi mu kugaba ibitero bikomeye cyane byo gutwika amasoko n'izindi nyubako zikomeye cyane hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, bagamije kubigereka kuri Agathon Rwasa ndetse n'abandi barakare bo muri CNDD FDD
banze kuyoboka Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufite avuga ko muri CNDD FDD indani hari bamwe mu bakomiseri rwose bagaragaje ku mugaragaro ko badashyigikiye ko General Neva yongera kurongora igihugu cy'u Burundi. Abangaba rero nabo bari mu yabira rwose, kuko Neva arimo kubahiga bukware kandi dosiye zabo zirimo gutegurwa. Bagiye kuregwa ibyaha bikomeye cyane by'iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho amasoko akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi aturiwe, cyane cyane Galerie Ndayizamba ndetse na Galerie Le Parisien, amakuru yemeza ko Ndayishimiye noneho yatangiye gutegura umugambi wiwe wo guta mu mvuto Agathon Rwasa, ndetse Procureur General w'u Burundi yatangiye gukora dosiye yo guta muri yombi Agathon Rwasa. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu mugambwe ndetse n'amasoko yacu muri service de renseignement yemeza neza ko ibigiye gushikira Agathon Rwasa ari ibintu bikomeye. Perezida Ndayishimiye yamaze gufata umugambi ukomeye wo kwikiza Agathon Rwasa. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi avuga yuko abaturage cyangwa se abenegihugu bo mu bice bya Rumonge, abatuye mu bice bya Cibitoke, cyane cyane muri komine za Bukinanyana, muri za Mabayi, muri komine za Rugombo, nabo ngo bagomba kwicungera mu buryo bukomeye. Hari amakuru akomeye avuga yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaba bushaka kwigabaho ibitero bya fake, bya bitero bizakorwa n'igisirikare cy'u Burundi, maze bakavuga ko inyeshyamba arizo zagabye ibyo bitero. Izo nyeshyamba amakuru dufite nuko bazazegeka kuri bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari indani mu gihugu cy'u Burundi, ndetse izi nyeshyamba bakazazihuza na Agathon Rwasa. Ibingibi rero bikazarushaho kugira imbaraga ndetse no kwerekana ko Agathon Rwasa yaba yatangije ibitero byo kuvanaho General Neva. Amakuru dufite yemeza neza ko uyu mugambi urimo gutegurwa neza na service de renseignement mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ko General Ndayishimiye ashaka kubitegura neza bakabishyira mu ngiro. Ntimuzatungurwe mwumvise ko mu bice bya Muramvya cyangwa se muri za Rumonge, mu bice byegereye ishyamba rya Rukoko, mu bice byegereye ishyamba ry'Ikibira, muri za komine za Bukinanyana, muri Musigati, muri za Mabayi, hagabwe igitero gikomeye. Ibingibi bizaba byakozwe na service de renseignement z'igihugu cy'u Burundi, bigamije kwerekana ko Agathon Rwasa afite inyeshyamba, ndetse ko hari n'abandi banyapolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bashyigikiye izo nyeshyamba zishaka kuvanaho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Murabyumva namwe, nta kindi kizakorwa. Bazahita babafata, babashyire mu mabohero, babacira imanza z'ikibiriraho, babagirize ibyaha by'iterabwoba, kwisha amaneno. Bya bindi Ndayishimiye yavuze yuko abaterabwoba igihano cyabo ari urupfu, azaba bigezeho, kandi azaba akoresheje ibuye rimwe mu kwikiza abatavugaga rumwe nawe, ndetse no kwerekana ko undi muntu wese uzagerageza gushaka guhangana nawe bitazamugwa neza. Aya ni amakuru yizewe mvana mu masoko yanjye, yerekana ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kunyuka mu gihugu cy'u Burundi.